Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Lamti Foundation menta kesengi kasanterik unok pra arhajar apusan kalayok ban play patba ya ka rehabilitation center ke badan halat kor Mauri Lumhe kaban ai kala jingerap na kabenta ki balangat ni ki basyakta ha ki jingdi penbuat ni ki substance use disorders. Lawan ban play patba ya kani ke rehabilitation center da uba pol lingdo unong ai buat katanat social welfare uba Francis Karshiyeng mission director ka Dream ha ka jinge don lang ki nong sha khat ngobha ki bahayang hasem jong ki ba ngat ha ka jing di penbuat ki berang sha sumar ki dekhot dor barsnong mat ki we haba ai jing kran ha ka jinge lang uba pol ulai khublei ya ka jing la ka ken hon ka Lamti Foundation na ka benta ka bha ka miat ha ka imlang sa lang kham tam ki kun samla ki balangop ha ki jing di ki basniu uba polling do ulai mensim bat kenturu ya ka Lamti Foundation da ka baong bahaba phi Lamti phimla banya Tang ya Iwei Shympriah Hynrei Donkam Baroh Artylli batu Donkam hok yaki Jadi kepol dedicate ya kini ke center nak minta direhab di tourism Wisma. Itu We have a doctor's room on the other side. You've got set up. To kitchen and dining hall. di dalam ni condition. Sorry. From our end. And so Father Cyril. And we also have Aku beli benda kepol ya Pak Francis G. Karshiyeng died IPS và aku don joki mission director joki Dream mission UI shisha ya kecing seso jong initiatives kebun jong department jongi social welfare even I could play Terpang Iwei Eruki officers jongi Ong Noverin Umdor Deputy Director Ong Manisha Shira SWO Nangta Irang Pak Shnong Pak Penchai di Father Cyril Director Bits Nongkit Kam Jong Kador Pak Shnong Nangta Yapi di Iwa Andrews Yong President Jong Lamti Foundation Pak Rembai dan rekat ru hani di Wei nagi long kami Rio men mi jong Pak Deng insyaallah wa don kecing kita kebajan Pak Deng insyaallah sistem wa idang don selaju kedeng kendau aku play hybrid ai ke Shympriah mentan ba kitjimut pat kapapni ya jaka ke jongi space ke jongi kum ki brio ha asan perkhat ke plan jong play
Jadi when I play kerpan, congratulations ya Gong Samanda, but kumju ya kalam di foundation kepala mi syakmat, at Shym ya kajingkit kli beginyo at stang ya kini ke rehab center. Bila jid ya keteng kebabiang bah ya ke foundation jompi. Lamti Foundation. Maka imlang sa alang kajongi hubungan idan dakaway pat foundation. Takam day ka Lamti Foundation. Kata ka di ka Kedawti Foundation. Tilang ngasko tenat pinang imi mapi kum ka Lamti. Ibubun hing majority hindi member jong Kedawti Foundation. Kat kabalong Papua lule ayu. Utaw Pak Francis lule ayu. Ula langsung tait nakakam kumung officer sarkar badayu lang Pak Kambiang. Kata ka outlook, kata approach. Di kadon kata ka jingong. Pangangangit kiri ka bersisya. Kepertai idon laiken hun gibril. Idon gibril kiba pet ya kiba kijam. Idon gibril kiba penlongi kiba kinjam. Pat kakenhun kebalai bet idon gibril kiba mtip kaja ayu. Di hangi ngasgau ngidon kat nengut angin kelivi kala di. Idon kamba pikli nga dan ikli your father dan ni Pak Francis kelivi kala di. Na pedang kita kilai lagi kenhun di bidai penlongi ki bekerja bapetkai ki bekerja ne bamtip kerja yuru namar ngapet haka persai social media mentalai ke ubrio ubala bantip shikham udo katesis berjerong ba kat ka bagi ko kendai naka shispa kami naka ignorance 6% ya dari tip we ekspernya orang kani tapi propose tapi Donkam pan amen ni ke constitution jogari India naka idea ko ana ujubab kala wong balai Phim amen ni kata constitution jog India Nanjakan kumno. The conversation ko kumno begini ya cakap David mindset. Di hangiru ko Pak Francis benar kadon sisya kajing syapting. Kadon ka fear psychosis kadon ru ka stigma. Kapa di attach bat kani ke problem jong drug manis. Ka stigma jongi ke bastat pa. Ka kebautan ha ke por jong covid ru. Pandemi ye ke kerteng jong kini belakap into katak. Oh. Jadi mlong ye kren show. Ci sem lock pet na kamera je lock. Ha? Set yar Rajro kena mendai nanga di nitai tinggi iklandu kai iklandu silang Iwei Shympriah kenal kepuar jung Iwei Shympriah ha ka society jung I ka kam klan banya kepuar jung Shympriah dena kadara ka busuk sulang baik le ayu mele ayu utu boang mele ayu bila di suang ngapa tak ya buat cellphone buat iLook cepat percaya tak perlu mencari dengan semua buram yapi papi mi syakmat pan Lamti pat Haba Lamti himla pan Lamti Iwei Shympriah Donkam Artylli
dan don kami kita Baroh Artylli. Bajukan ni kini Baroh dan segi World Disabled Day. Kerana ni kini semua kini share kini. Berbuat nangi hang ni bagi don Yibyang dah mat Yi Baroh Artylli. Yimdan vision. Yibyang Baroh Artylli kishkor. Yiyok sengau. Abang ngim sengap. Jiran Baroh Artylli kiti. Kita kiti don kam babat mobile pamja. Dari kita kiti laju ketak ni ya kecik jong Iwei pak. Jiran Artylli kejat. Kita kejat ila jam syapang syak no kalian. Dapat kan mawe kani. Keketian jong Iwei udah crowd. Wong kipriu bor tieng hot yang kecik yap. Wong bat tieng palat yap. Tieng ba haduk menta Phim 4 Bisudan apartheid Phim 4 Marpan kemudian to touch lives, to change lives, to transform. Tak ada kejingan, jong kejingan. Yang semua pengen aku play, yapi kenhun, kapa red, Hynrei, kapa sengutu ya kini, pa panuanra ya kejin kela, don kami yapi mi daladi cakmat. Nah, semua bantan no. Wei ni kisamna dan nudu sanyo bakran ba haba pi eu addict kalong masak te so kemudian addiction kawan nakalatin adik ya kapamet to enslave, but they are proud. Nak terkenal ke nu, tapi orang kerja, drugs, ningkong ngi ong ngidi ya dan ngidi drugs. Hynrei kenal kadu, ndai bang ngidi mangi, ngishadi mangi. Ningkong ngi control mangi, ngidi mangi te. Mereka bakut dalam syak merau jim kam di syuk ke jong pi long trasyu ke jong met ke jong bensin ke jong jing mot jing berkat dei nak deng daw ngi shim gani on a war footing ye kun mentah on a war footing ke jing kersan ke bangi ai ye kun hul kum ke jong pi kat ni place dang ngai pin boy shen ya ka items jing Donkam ki jong pi nang bangi ngin la ban ai support la kam dan la kam la ban long shispa nak shispa ring assure you pi propon nak shispa one way kapakoksan kolon shim nyau koru api dei ban ai ban contribute kalian jong pi don buat ki priyo ki approach yang ini mungkin orang mikmat mereka yang imut banyak charity orang kei ke proposal jompi yang kita kami ini baru kinlot sanlat budget kei ke rule jompi hanta kami tingin berlong program ke berlong program dah bisa jonga kuno pi ai sigirap je kita iba cidom kita ikut suet apa pi om tirap terbut tapi don aspa tenggaru say no shispa tenggarin na pelajong pi dari tu silong pi transfer pi sim nanga pi Iwei bidai tang ki transferi ki penyerap transfer ya ka aset na kiti jonga sik di jo kita penyerap the sense of involvement ngai menai presiden lakran Japan board jo ji tien jong pleiru kita ya ketamo love, hope, and faith. But the greatest of these is love. Karena ngim dan hi, jeng ia ya kakam
Kecing it, you play kecing it, di para priyo. Kaka ketin, like, you exist. You have not lived. Ini ke stigmatization ke jur palat kabar. Hak keluar jom COVID. Doktor, pun ke jumpi. Yap, dayap you tahu beliau long lu sesi nong jungi. Mantap. Kita stigmatize. Oh, di rehab center terpulong. Karena gue ikut kenhuan kepada dang siap ye kendu yang lah. Walai bapi penmi ye keteng juga sesi nong jungi. Imut menong bah sesi nong jungi baru kan jadi ki angel berkira kuat sudah. Dan gue kata sesi nong. Dan popas bah, lihat bah exam, sa nong thamai, we wong em tu di nak dong jungi, we em him di dong pi di nak dong perlu dapat dong mah. Jadi pada drug addict, em pi tu jong pi deh. Walau betul tiar demi em tu di pecahna pun sam, tu ada saka, order jong pi, mesti saka. Kita. Kani ke blame game. Kanong ko'y sino-sino. Dengan ong ipi, ang bani kay ibang Pak Francis, proactively, darang iya kun lang, ay kiti lang, ako sans niya ngila, ngiday ban lang, ya kan yung problem, yung drug manage. Kadon kam, ya kajiya ay kiti, ong kajiya kadaw kiti. Banru hangi, state government ngila long proaktif bah. Akhirnya ki asnem sitek. Tapi compare bat sistem kita dah Baroh. Mentang ngila don tugas ni. Ngila don ke dog squad, K9 squad ke jongi. Aksi ke bandingkong ini kindan ka entry point nang tay na East Jakarta Hills bentuk Shympriah. Ka scanner vehicle baca lajan boy arkurur entah long in the process pangin procure ilong serious dari ngong ipi seriousness jong ke political leadership don kam rupan phalang ke seriousness jong civil society amar ngimla patsensyar tang secretariat kumba father imla pat penyat jika balang tang yin mani. Tapi don jika yang cuai number phone tu saya WhatsApp yang don kap cingduai tu dengan phone setuai hak phone long hi reach out di Shympriah and Shong assure you in I full support ini initiative. Ni don kam in skutu benda ni don harut on top of volcano. In happen pentingna bangin long the job. Dikiri kiparlok kibla cover. Wa potential lang ini. Maka lintia jopi kamde good ada addiction. Sebab iki Hynrei with Elton John, Eric Clapton. Ini di recoveries. Beri kebelangan, belalai. Dan dapat jungi iban numdi agak kiat. Dan numdi dan kebiar. Tambah hak tahu jirai ke tahu Elton John dan Eric Clapton dia. Tak hasal lagi spasian rumah dia. Tak kata what do you recommend? There is always light at the end of the tunnel. Dari kerku yang ini inisiatif Baroh kita belum involved hal ni, that must be difference makers. In penlong yang tak kebak kentin kong in update tang di transmitter angin deru transfer belum kerku yang ini inisiatif ke foundation but ya Baroh bidon bentah